Ngithunywe ngabamnyama bathena ngibacelela uxolo. Bathi ukufa kwabo sengathi kuphindwe kakhulu kunabamhlophe. Uthi ubufakazi balokho ukuthi indlu emnyama iyona ekhala kakhulu kunabamhlophe. Uthi ubufakazi balokho ukuthi omhlophe ufa ngoba esekhulile sekufika isikhathi sakhe, kepha omnyama asikho isikhathi sakhe uma nafe nje. Siyasola thina abamnyama sengathi khona owenzela umhlatshelo kunokufa kwethu. Bathi abanye asazi noma sekuvezwa khona ukuthi owabethela isiphambanweni wayemhlophe kunomnyama. Wasukuma omunye ubaba ezinikela ngomphefumulo wakhe. Uthi unikelela indlu emnyama sengathi sife kakhulu, ongcono kudiliza omhlophe esiphambanweni kubethelwe yena emnyama. Indlu emnyama iyakhala ithi ukufa kwayo sengathi sekuphindwe kakhulu. Iyakhala indlu emnyama baba, sengathi sekuphindwe kakhulu. Uthi omunye kanti owabhala iBhayibheli cela nisifesele yena ukuthi ngabe